Assalamu alaikum. Bir жолы oldu migratına kayra Россияға кирип баратам. Миграцион каналдык. Кайра Россияға кеттик. Коркпой эле кирди чыкты. Кылсаңар болот экен. Мен деле миграцион просроченный болчу. 2 айдан ашык просроченный болгон. Паспорттарды көргөзөбүз да кеттик. Казакстанда суук экен аябай эле. Все, здесь паспорт показываем, все, и едем, да? Да, паспорт там выбираешь, такое место, чтобы нигде не обронить, не потерять. Düşüp kaldım ne? Анда мейлиңиздер, та толук видео чыгарам, айтып берем кандай болду, ошолор тууралуу. Бардыгыңыздарга ассаламу алейкум.